Yakuze, također poznati kao Gokudo ili ekstremni put, su pripadnici organizovanih kriminalnih sindikata iz Japana. Japanski mediji i policija ih nazivaju Boryokudan ili nasilničke grupe, dok Yakuze sami sebe nazivaju Ninkyo Dantai ili viteške organizacije. Yakuze su poznate po svojim strogim kodeksima ponašanja, organizovanoj prirodi i nekoliko nekonvencionalnih ritualnih praksi, kao što je jubitsume ili amputacija malog prsta. Članovi su često prikazani kao muškarci s jako tetoviranim tijelima koji nose fundoshi, kimono ili skupocjena odjela u zapadnjačkom stilu. Njihove kriminalne aktivnosti u historiji Japana su bile raznovrsne, te su učestvovali u ubistvima, iznuđivanju, suzbijanju štrajkova, ucjenama, prostituciji, trgovini narkoticima, kockanju, reketiranju restorana, barova, kompanija i sl. U ovoj epizodi donosimo vam priču o tome kako i kada su ove kriminalne organizacije zapravo nastale, govorit ćemo o njihovom razvojnom putu, uticaju na društveni i politički život u Japanu, te kakav je njihov status danas. Sengoku period, koji je trajao od sredine 15. pa sve do početka 17. stoljeća, bio je u japanskoj historiji obilježen gotovo konstantnim građanskim ratovima i društvenim nemirima. Međutim, 1603. godine je legendarni vojni vladar ili šogun Tokugawa Ieyasu uspio je ujediniti cijeli Japan pod svojom vlašću, a ovaj period od 1603. do 1868. u historiji Japana poznat je kao Tokugawa ili Edo period. Ujedinjenje Japana je konačno donijelo mir za tada oko 20 miliona ljudi, ali taj mir je također donio još nešto što će prouzrokovati neželjene posljedice za japansko društvo. Nezaposleno za gotovo pola miliona vojnika, čiji je život zavisi od naizgled beskrajne gladi njihove zemlje za ratom i sukobima. Ti vojnici su se zvali samuraji. S obzirom da je zavladao mir u zemlji, njihova služba više nije bila potrebna, te su bili primorani pronaći različite načine kako bi obezbijedili sredstva za život. Neki od njih su postali trgovci, birokrate ili čak učenjaci, ali za neke su pljačka, krađa i ubijanje postali njihovi novi izvori prihoda, koji su ih u očima javnosti pretvorili od poštovanih ratnika u strašne neprijatelje naroda. Ono što ovi bivši samuraji nisu znali u to vrijeme je da će svojim akcijama stvoriti opozicijsku grupu koja je bila predodređena da postane preteča modernih japanskih kriminalnih sindikata. Nezaposleni samuraji, poznati kao ronin, počeli su formirati grupe i živjeti odmetničkim životom. Nosili su izuzetno dugačke mačeve i šarenu odjeću, a ono što ih je posebno karakterisalo bila je velika upotreba nasilja i zastrašivanja, zbog čega su dobili nadimak kabukimono ili luđaci. Zbog ovakvog nasilničkog postupanja ronina, obični građani Japana odlučili su formirati određene grupe otpora koje su imale za cilj zaštititi narod od takozvanih luđaka. Ove grupe otpora, koje su se uglavnom sastojale od seljaka, poljoprivrednika i trgovaca, ali i neki bivši samuraja koji su bili posramljeni ponašanjem svojih bivših kolega, bile su poznate kao mačijako. Moderni pripadnici Yakuza ponosno ističu da su potomci mačijaka, a ne kabukimona, iako istina vjerovatno leži negdje u sredini. Iako je japanska vlada uspješno iskorijenila obje ove grupe krajem 17. stoljeća, legende i narodne priče o njima su se nastavile u narednom periodu. Sredinom 18. stoljeća došlo je do rađanja dvije nove grupe koje će se u konačnici transformisati u moderne japanske kriminalne sindikate koje danas svi poznajemo. Te dvije grupe su se zvale tekija ili trgovci i bakuto ili kockari. Tekija ili trgovci su prvenstveno prodavali ilegalnu, ukradenu ili lošu robu i bili su rangirani kao jedna od najnižih društvenih grupa tokom razdoblja Edo. Bakuto ili kockari su bili oni koji su učestvovali ili na neki način bili uključeni u kockanje i imali su mnogo niži društveni položaj, čak i od trgovaca, jer je kockanje u to vrijeme bilo ilegalno. Veliki dio nepoželjne slike Yakuza potiče upravo od bakuta, a koliko je ogroman utjecaj kockanje imalo na Yakuze zapravo postaje očito jednostavnim pogledom na porijeklo njihovog imena. Naime, naziv Yakuza potiče od tradicionalne japanske kartaške igre Oiocho Kabu. U ovoj igri cilj je izvući 3 karte koje daju rezultat 9. Ako je zbroj karata 10 ili više, druga brojka je rezultat. Dakle, kod zbroja 13 rezultat je 3, kod zbroja 14 rezultat je 4, kod zbroja 10 rezultat je 0 i tako dalje. Ako su 3 izvučene karte 8, 9 i 3, ti brojevi se izgovaraju kao Yakuza, a zbroj je dakle 20 i stoga je rezultat 0, što čini najgoru moguću ruku koja se može izvući.
Kockarske grupe zapravo su i same počele koristiti ovu riječ kako bi nešto opisale kao beskorisno, a s vremenom se izraz počeo široko koristiti pri opisivanju bilo koje vrste kriminalaca, jer su društveni izopćenici i gangsteri općenito smatrani beskorisnim. Tokom njihovog formiranja jakuze su usvojili tradicionalnu japansku porodičnu hijerarhijsku strukturu koju su slijedili posljednjih više od 250 godina, a koja se naziva Oyabun Kobun. Oyabun i Kobun mogu se prevesti kao uloga oca i uloga djeteta. Prilikom regrutovanja novog člana Oyabun ili šef preuzima ulogu oca, pružajući Kobunu posao, zaštitu i osjećaj pripadnosti, a Kobun ima ulogu usvojenog djeteta koje daje svoju potpunu odanost i poštovanje Oyabunu i organizaciji. Odnos Oyabun-Kobun formalizovan je ceremonijalnim dijeljenjem sakea iz jedne šoljice, poznatim i kao sakazuki. Oyabun ili šef organizacije općenito se naziva kumicho ili kaicho, odnosno predsjednik. Iako se položaji u jakuza organizacijama razlikuju od klana do klana, tri najvažnije jakuza pozicije su kumicho, wakagashira i shateigashira. Članovi jakuza prekidaju svoje stvarne porodične veze i prenose svoju odanost na Oyabuna i organizaciju, a jedni drugi nazivaju članovima porodice ojađi, odnosno očevi, ođiki, odnosno stričevi, i kyodaji, odnosno starija i mlađa braća. Članovi jakuza su gotovo u potpunosti muškarci, a žene koje su priznate u organizaciji su uglavnom supruge šefova koje se nazivaju ane-san, odnosno starija sestra. U kasnijem razdoblju razvijen je kodeks džingi, odnosno pravda i dužnost, jesu odanost i poštovanje način života. Jakuze provode svojevrsne rituale, a pored spomenutog sakazukija tu je i jubitsume ili otoshimae, odnosno odsjecanje prsta. To je oblik kazne i pokore ili isprike za učinjeni prijestup, a nakon učinjenog prekršaja prestupnik mora odsjeći vrh malog prsta i dati odsječeni dio svom šefu. Također, mnoge jakuze imaju tetovaže na cijelom tijelu, uključujući genitalije, a kodovi tetovaža, u Japanu poznati kao irezumi, još uvijek se prilikom tetoviranja tinta često ubacuje ispod kože pomoću neelektričnih, ručno izrađenih alata s iglama od naoštrenog bambusa ili čelika. Postupak je skup i bolan, a može potrajati godinama. – 1633. godine vlada šogunata na čelu sa Tokugawa Iemitsuom postavila je vanjsku politiku poznatu kao sakoku ili zatvorena zemlja. Ova izolaciona politika nalagala je da nijedan stranac ne smije ući u Japan, niti jedan Japanac smije da ga napusti pod prijetnjom smrtne kazne. Trgovina je također bila nevjerovatno ograničena. Sakoku je uspostavljeno uglavnom zato što su strani uticaji i religije smatrane velikom prijetnjom nacionalnoj sigurnosti i stabilnosti države. Uostalom, kršćanstvo koje su donijeli Portugalci počelo je prilično brzo sticati popularnost u to vrijeme. Ova politika je trajala sve do sredine 19. stoljeća, kada su 1853. godine Amerikanci predvođeni admiralom Matthew Perryem stigli sa 4 ratna broda i odlučno zaprijetili Japancima da će, ako ne otvore granice i ne prime američke brodove, napasti Edo i spaliti prijestolnicu do temelja. Japanska feudalna vlada bila je primorana prihvatiti skoro sve zahtjeve admirala Perrya, te je 31. marta 1854. zaključen sporazum u Kanagavi, u mjestu pored budućeg grada Yokohame. Tako je formalno okončan 220 godina dug period japanske nacionalne zatvorenosti ili sakoku, a japanske luke su bile ponovo otvorene za vanjski svijet. Sa stranim posjetiteljima i uticajima koji su od sredine 19. stoljeća bili dopušteni u zemlji, Japan je predvođen carem Meijijem, koji je pokrenuo takozvanu Meiji restauraciju, trebao postati globalna supersila oslobođena od svojih lanaca feudalizma. S obzirom na to da se zemlja brzo mijenjala i prilagođavala, prethodnici jakuza bili su prisiljeni učiniti isto. S jedne strane to je učinjeno diversifikacijom poslovanja. Pored kockanja i poslova ulične trgovine, građevinski radovi u bezbrojnim japanskim lukama, koji su sada bile prometnije nego ikada, dodani su u katalog izvora prihoda. Jakuze su tražile legitiman posao kao paravan za svoje nelegitimne aktivnosti, a s tim novootkrivenim legitimitetom došle su i političke veze koje su bile sve dublje i dublje, zahvaljujući sve učestalijem mitu i korupciji. Jakuze su vrlo rano shvatile da će saradnja s političarima biti ključ dugoročnog uspjeha i rasta. Osim novca, jakuze su imale dva vrlo vrijedna dobra za ponuditi.
radnu snagu i nekoga ko će po potrebi vršiti fizičko nasilje. Baš kao što su to bili kockanje i podmićivanje, razbijanje štrajkova postalo je sinonim za japanske kriminalne sindikate, nešto što ih je pratilo i u doba modernog djelovanja. Tokom Meiji restauracije stanovništvo Japana naraslo je na impresivnih 45 miliona ljudi, a vojna moć i privreda zemlje rasli su sličnom brzinom. Za mnoge građane život je bio dobar i definitivno poboljšanje u odnosu na starinski feudalni Japan. Međutim, na otoku Kyushu stvari nisu bile tako lijepe i otmjene. Kyushu, u to vrijeme siromašna regija koja se uglavnom koristila za iskopavanje ugljena, bio je dom ogromnog broja bivših samuraja koji su bili predstavnici tradicionalnih japanskih vrijednosti i nisu bili baš zadovoljni novom vladom u zapadnom stilu. 1880-ih ova nevoljkost prema usvajanju zapadnih vrijednosti u Japanu dovela je do rođenja ultranacionalizma. Fukuoka, najnaseljeniji grad na otoku Kyushu, bio je veoma pogodno mjesto i centar za ove ekstremne nacionaliste i ujedno mjesto gdje se rodio jedan od najuticajnijih ultranacionalista u japanskoj historiji, Toyama Mitsuru. Toyama Mitsuru je rođen u porodici bivših samuraja, a u ranim godinama bio je veoma čvrst i nasilan. Odrastao je idolizirajući samuraje i tradicionalne japanske vrijednosti koje su oni predstavljali. Toyama je 1881. sa samo 26 godina osnovao ultranacionalističku grupu Genjosha ili Društvo Tamnog okeana, koje će postati izuzetno važno za budućnost Japana. Društvo se infiltriralo u naizgled svaki aspekt svakodnevnog života i imalo je vlastite ultranacionalističke škole koje su podučavale strane jezike, borilačke vještine i špijunske tehnike, a špijuni obrazovani u tim školama će na kraju formirati velike dijelove japanske obavještajne mreže koja će biti uključena za buduće napore zemlje. Zastrašivanje birača, političara, radnika, ubistva i atentati su djelovali kao alat ovog društva. Djelovanje društva je kulminiralo zavjerom i ometanjem glasačkog procesa na nacionalnim izborima 1892. koji će ostati zapamćeni kao najnasilniji takve vrste u japanskoj historiji i smatraju se prvom velikom saradnjom između desničarskih grupa i jakuza. U sukobima između vojske, desničara, gangstera i policije ukupno je ozlijeđeno 388 ljudi, a 25 ih je izgubilo živote. Samo 3 godine kasnije, na tajni zahtjev ministra rata Miura Gora, Toyamini ljudi obrazovani u školama Društva Tamnog okeana pomogli su u infiltraciju u Korejsku kraljevsku palaču i atentatu na korejsku kraljicu Mjeong-seong 8. oktobra 1895. Ovaj događaj u konačnici otvorio vrata japanskoj invaziji koja je zatim dovela do aneksije Koreje 1910. godine. U Japanu su se ultranacionalističke grupe počele pojavljivati na izgled posvuda, stičući ozloglašenost među građanima zemlje. Za njih su se jakuze i ultranacionalisti prilično pomiješali u jedan entitet i to sa dobrim razlogom. Određena pravila koja je uspostavila nova demokratska vlada ozbiljno su naštetila poslovanju jakuza i znatno im otežala život. Među njima je bio i poznati jakuza i preduzetnik koji se danas smatra narodnim herojem u Japanu, Shimizu Jirocho. U očajničkoj potrebi za podrškom jakuze su ušle u novo doba saradnje sa desničarskim grupama, a posebno sa društvom Crnog zmaja ili Kokuryu-kai, koje je 1901. godine osnovao Uchida Ryohei, odnosno desna ruka Toyame Mitsurua. 1919. godine Toyama je uz pomoć ministra unutrašnjih poslova učinio nešto bez presedana. Osnovao je prvu nacionalnu federaciju gangstera, poznatu kao Dai Nippon Kokusui Kai ili Društvo nacionalne esencije Velikog Japana, koja se mogla pohvaliti sa ukupno 60.000 članova. Članove ove federacije gangstera je uglavnom zaposlio Riken Seiyu Kai, jedna od dvije dominantne političke stranke u Japanu u to vrijeme, a druga dominantna stranka pod nazivom Riken Minseito, ostavši bez drugog izbora, također počela zapošljavati gangstere, većinu članova jakuza. Na taj način je japanska mafija službeno ušla u japansku politiku s vezama koje su sezale toliko duboko da su neke vođe jakuza čak ušli u parlament. Od 1930. do 1945. zabilježeno je ukupno 29 nasilnih incidenata povezanih s politikom, među kojima su ubistva 2 ministra financija i 2 premijera. Vlada je postavila jakuze na čelo vođenja razvoja u Mandžuriji, koja je bila okupirana uz pomoć društva Crnog zmaja.
U stvarnosti je njihov posao bio poticanje ovisnosti među kineskim građanima vođenjem posla s opijumom, koji ne samo da je zarađivao novac za Japan, već je i slabio otpor kineskih građana protiv japanske invazije. Otprilike, u to vrijeme Yakuza bande su počele kontrolisati mnoge od najprometnijih luka diljem Japana, od kojih se jedna nalazila u Kobe u japanskoj regiji Kansai. Kobe se polako, ali sigurno pretvorio u centar aktivnosti Yakuza i otprilike u isto vrijeme postao rodno mjesto onoga što će kasnije postati najveća kriminalna organizacija koju je Japan ikada vidio. Toyama Mitsuru je postao toliko moćan da je 1937. japanskoj javnosti službeno predstavio novog premijera zemlje, princa Konoea Fumimara, a 1941. je posredstvom cara Hirohita uticao i na imenovanje novog premijera Tojo Hidekija, čovjeka koji je 7. decembra 1941. naredio napad na Pearl Harbor. Od tog trenutka vlada Japana više nije vidjela korist od nastavka partnerstva između ultranacionalista i Yakuza, čime je oduzela moć i uticaj Yakuza bandama i učinila ih nevjerovatno siromašnim. S gotovo nikakvim resursima na raspolaganju, 300 godina staro japansko podzemlje u osnovi se raspalo po prvi put i nije se oporavilo gotovo cijelo naredno desetljeće. Sam Toyama Mitsuru umro je 1944. u dobi od 89 godina. On nije bio političar, niti vojnik ili vojni lider, a ipak je mjesto koje je postavio zauvijek promijenilo sudbinu njegove vlastite zemlje. Nakon japanske predaje 2. septembra 1945. u Tokijskom zaljevu je podignuta američka zastava i 8. armija je dobila zapovjed da zauzme, upravlja i obnovi Japan. Dok je provodila obnovu, okupacijska vlada je također nehotice oživjela i japansko podzemlje. Nedostatak hrane po okončanju rata sa sobom je donio negativne nuspojave koje su se pretvorile u mnogo veći problem – crno tržište. Brzo i u ogromnom broju ova ilegalna trgovačka mjesta ponudila su priliku gladnom stanovništvu da dobije hranu i druge potrepštine. Najranija ilegalna tržišta nisu nužno bila pod kontrolom Japanaca, već je umjesto toga takozvani Sangokujin preuzeo ranu poslijeratnu trgovinu. Sangokujin, odnosno državljani trećih zemalja, je pogrdni izraz koji se odnosi na državljane zemalja koji su neki Japanci, a posebno u to vrijeme, smatrali inferiornim, uglavnom Kineze, Tajvance i Korejce. Građani tih nacija dovedeni su u Japan u velikom broju tokom Drugog svjetskog rata, pa čak i ranije, kako bi zamijenili japanske radnike koji su bili prisiljeni pridružiti se ratnim naporima. Prema tim Sangokujinima se postupalo kao prema robovima. Od 2,6 miliona Korejaca i 50.000 kineskih državljana koji su dovedeni u Japan, 2 miliona je poslano kući nakon završetka Drugog svjetskog rata, dok su ostali i pokušali zaraditi za život u novo okupiranom poslijeratnom Japanu. Sangokujini koji su odlučili ostati u Japanu uspjeli su dominirati ranim poslijeratnim crnim tržištima, uglavnom zato što Amerikanci nisu vjerovali japanskim vlasnicima štandova i umjesto toga su masovno kupovali od Sangokujina. Osim dominacije na crnom tržištu, radnici migranti u Japanu razumljivo su imali mnogo nagomilane agresije prema japanskim građanima, što je rezultiralo nasilnim napadima na redovnoj osnovi. S obzirom na teško stanje japanskih policijskih snaga i kako nije bilo nekoga ko bi držao ove napade ili crno tržište pod kontrolom, određene grupe japanskih građana, potaknute mješavinom bijesa zbog Sangokujina, napada na japansko stanovništvo, kao i zbog ljubomore povezane s njihovom ranom dominacijom na crnom tržištu, odlučile su uzeti stvari u svoje ruke. Yakuze su se vratile. Sukob između Yakuza i Sangokujina su bili česta pojava u Kobeu i Tokiju, a u očima japanske javnosti Yakuze su počele sticati određenu popularnost. U julu 1946. američki istražitelji odjela za javnu sigurnost saznali su za čovjeka po imenu Giichi Matsuda, osnivača i vođu bande Matsuda Gumi. Nakon što je upucan, njegova supruga Yoshiko Matsuda preuzela je cijelu bandu. Istražitelji su je priveli na ispitivanje gdje je ona iznijela detalje u vezi sa historijom ove grupe. Ovo je također označilo prvi put da su Amerikanci saznali i za Yakuze i za ono što se zapravo događa u Japanu. Matsuda je 1945. uz pomoć lokalne policije uspostavio kriminalnu organizaciju i crno tržište u Shimbashi u Tokiju, koje je zarađivalo naplaćujući vlasnicima štandova osnovne potrebe poput čišćenja struje i dozvola.
Među stotinama, ako ne i hiljadama bandi koji su se pojavile diljem zemlje u to vrijeme, dva su šefa posebno uspjela neko vrijeme dominirati podzemljem. Akira Ando je bio vlasnik Daihan Gumi građevinske firme koju je za određene poslove angažovala japanska vlada, a po završetku rata i Amerikanci. Ando je kontrolisao korejsku radnu snagu u Japanu koja je brojala oko 2 miliona ljudi. Daihan Gumi je zapravo bila mješavina građevinske firme i bande, a način na koji je Akira Ando vodio svoju kompaniju na mnogo načina postaće model za Yakuza bande koje su uslijedile sve do današnjih dana. Pored toga, Ando je posjedovao nekoliko noćnih klubova koje su posjećivali neki od američkih velikih faca i japanskih političara. Unatoč svom tom uticaju, moći i novcu, Ando je zapravo radije ostajao izvan očiju javnosti. Kinosuke Ozu je s druge strane bio potpuna suprotnost, barem u tom pogledu. U oktobru 1947. u izdanju Saturday Evening Posta Ozu je opisan kao Al Capone iz Tokija. Nakon smrti Gichi Matsude, Ozu je brzo reagovao i izgrabio priliku da preuzme područje Shimbashi, ali se tu nije zaustavio. Također je preuzeo kontrolu nad kockarskim poslovima i lokalnim bandama u području Shinjuku u Tokiju. Shinjuku, koji je sada dom užurbane scene noćnog života, postao je jedno od najvećih središta zabave u glavnom gradu, upravo u vrijeme kada je Kinosuke Ozu kontrolisao to područje. Tokio je uz Kobe nakon rata postao žarište aktivnosti bandi, a američki vojnici su bili jedni od glavnih dobavljača crnog tržišta, što je Yakuzama donijelo ogromne količine novca. Korejski gangster Machi Hisayuki formirao je novu bandu koja se uglavnom sastojala od takozvani Sainichi Korejaca i koja će postati zloglasna pod imenom Tosei Kai. Ovu bandu su angažovali Amerikanci za suzbijanje rastuće komunističke aktivnosti u zemlji. Ubrzo nakon što su radili za američku okupaciju, Machi Hisayuki i brzo rastući Tosei Kai uspjeli su istjerati svog najvećeg neprijatelja Sumiyoshi Kai iz jednako brzo rastućeg okruga Ginza. Machijev stisak na tom području zapravo je bio toliko čvrst da je sam dobio nadimak Tigar iz Ginze, dok je sam Tosei Kai postao poznat kao Ginza policija. Svrstavši se uz moćne političare, moćnike i gangstere u Japanu i Koreji, Machi Hisayuki je postao ne samo jedan od najcjenjenijih, već i jedan od najbogatijih pojedinaca u stoljećima dugoj historiji Yakuza. Machijevo bogatstvo se procjenjivalo na više od $1 milijardu, a 1970-ih je posjedovao sedmerospratni zabavni kompleks u srcu tokijske četvrti Roppongi, koji je uključivao klubove, diskoteke, restorane, hotele, te je bio uključen u naftni posao s Amerikancima. U septembru 1951. potpisan je sporazum iz San Francisca prema kojem je sedmogodišnja američka okupacija Japana službeno završena i Japan je ponovo postao nezavisan. Na površini se činilo da je Japan krenuo punom parom u pravom smjeru, ali kriminalno podzemlje uskoro će doživjeti isti meteorski uspon kao i japanska privreda, s jednim čovjekom koji je posebno igrao veliku ulogu u stvaranju ovoga uspona ka vrhu. Yoshio Kodama je rođen 1911. u Fukushimi. Kodama se sa svojim afinitetom prema nasilju i svojim organizacijskim talentom savršeno uklapa u ultranacionalističke grupe poput Društva Crnog Zmaja. 1929. Kodama je osnovao vlastitu ultranacionalističku grupu Tokuritsu Seinen Sha ili Nezavisno društvo mladih. Nakon neuspjelog pokušaja atentata na premijera Japana admirala Saita, Kodama je proveo 3,5 godine u zatvoru. Nakon puštanja na slobodu 1937. postao je špijun za japansku vladu, uspostavivši mrežu agenata koji su se infiltrirali u Kinu i prikupljali informacije za japanske ratne napore. 1941. Kodama je formirao vlastitu agenciju Kodama Kikan, čije se sjedište nalazilo u Šangaju i koja je opskrbljivala japansku mornaricu uvezenom robom potrebnom za rat, poput raznog oružja, bakra, nikla i tako dalje. Kada se Japan predao 1945. Amerikanci su Kodamu uhapsili i zatvorili. Ipak, nakon 3 godine provedene u zatvoru Sugamo, pušten je na slobodu 1948. Prije nego što je otišao u zatvor, povjerio je većinu svog bogatstva prijatelju Tsujiju Karoku, koji je tu ogromnu količinu sredstava uložio u stvaranje liberalne stranke, koja će postati vrlo važan dio ove priče. Nakon izlaska iz zatvora, Kodama se spetljao s Yakuzama, s kojim je uspjevao održavati zdrav odnos baš kao i sa političarima.
Nekoliko godina kasnije, 1955. liberalna stranka, finansirana uglavnom Kodaminim novcem, spojila se s Demokratskom strankom stvarajući Liberalnu demokratsku stranku ili LDP, u koju je CIA od samog početka ulijevala milijone dolara. Uz finansijsku podršku Sjedinjenih država i Kodamine liderske kvalitete, LDP će nastaviti dominirati japanskom politikom desetljećima koja slijede. Zapravo, LDP je još uvijek vladajuća stranka u Japanu. Kodama je u saradnju sa Ryoichi Sasakavom, kojeg je upoznao u zatvoru, kasnije postao mozak iza imenovanja premijera Ichira Hatoyame 1954. i Kishia Nobusukija 1957. Do sredine 1950. Kodama je kontrolisao više od same politike. Imao je i vlastitu firmu za nekretnine, više kockarskih poslova, novine, a također je bio zainteresovan za akviziciju filmskih kompanija, bejsbol timova i brodske linije. Neki noćni klubovi u tokijskoj četvrti Ginza također su bili pod njegovom kontrolom i doveli su ga u blisko partnerstvo sa spomenutim šefom Yakuza Machi Hisayukijem iz bande Tosei Kai. – 1963. kada je broj članova i kvazi članova Yakuza dosegao vrhunac i iznosio više od 184.000, Yoshio Kodama je napravio ambiciozan pokušaj da okupi najmoćnije bande u Tokiju u koaliciju Yakuza klanova. Ova koalicija nije trebala samo zastrašiti članove LDP-a koji nisu bili poslušni, već i izvjesnu bandu Yakuza iz Kobea u japanskoj regiji Kansai, Yamaguchi Gumi, koja je najznačajnija kriminalna organizacija u historiji Yakuza i još uvijek najveća banda u zemlji do danas. Yamaguchi Gumi je 1915. osnovao Harukichi Yamaguchi, a banda je svoje aktivnosti započela opskrbljujući radnicima lokalna brodogradilišta u Kobeu. 1925. Yamaguchijev 20-godišnji sin Noboru naslijedio je svog oca i uspio podići Yamaguchi Gumi na nove visine. Ne samo da je proširio porodični lučki posao, već je iskoristio svoje resurse i radnu snagu za ulazak u posao zabave. Međutim, treći šef bande, Kazuo Taoka, poznati kao kum kumova ili japanski kum, je bio taj koji je stvarno pretvorio Yamaguchi Gumi u dominantnu silu japanskog podzemnog svijeta. Kazuo Taoka nije bio u srodstvu s porodicom Yamaguchi, već je napredovao u organizaciji na teži način, počevši od svoje 14. godine. Nakon što je odslužio 6-godišnju zatvorsku kaznu zbog ubistva, Taoka se vratio u Yamaguchi Gumi 1943. koji je bio gotovo desetkovan ratom sa samo 25 članova. Taoka je ipak uzeo ono što je ostalo i postao je kumičo ili šef Yamaguchi Gumija u oktobru 1946. te je tokom sljedeća 3,5 desetljeća pretvorio ovu bandu u najveću, najbogatiju i najstrašniju kriminalnu organizaciju koju je Japan ikada vidio. I pored Kodaminog pokušaja ujedinjenja tokijskih bandi, Taoka je na kraju ipak ušao na teritoriju Tokija i Yokohame, dok se tokijska koalicija raspala nakon samo 15 mjeseci. Kada je Kazuo Taoka preminuo u julu 1981. Yamaguchi Gumi je zarađivao oko $460 miliona godišnje i mogao se pohvaliti sa više od 10.000 članova. Kada je bio najmoćniji čovjek u Japanu, Yoshio Kodama je došao u centar pažnje svjetskog skandala s podmićivanjem, poznatog i kao skandal s Lockheedom, nazvan po američkom proizvođaču naoružanja i aviona. Dok su ga novinari napadali u medijima, a policija i istražitelji pretresali njegovu imovinu, doživio je moždani udar i zbog toga je bio vezan za krevet, a čak je preživio i kamikaza napad na njegovu kuću 23. marta 1976. Trogodišnja zatvorska kazna izrečena Kodami 1981. nikada nije odslužena, a 17. januara 1984. Kodama je preminuo u 72. godini nakon još jednog moždanog udara. Kodamin uticaj u Japanu se još uvijek uveliko osjeća, jer je LDP, koji je uglavnom bio njegova kreacija, dominantna stranka u Japanu od 1955. sve do danas. Njegov uticaj na japansko podzemlje bio je jednako značajan. Ko zna da li bi Yakuza ikada uspjela izvan posla crnog tržišta da nije bilo čovjeka tako sumnjivog i nemilosrdnog kao što je Yoshio Kodama. Čovjek koji je bio posrednik i koji je organizovani kriminal približio japanskoj politici više nego ikada prije.
Takenaka Masahisa, vođa 4. generacije Yamaguchi Gumija i službeni nasljednik Kazuo Taoke, zajedno s trojicom svojih najviših šefova povezanih bandi, ubijen je u Osaki 26. januara 1985. Ovaj događaj je doveo do najsmrtonosnijeg rata bandi u japanskoj historiji, poznato kao Yamaichi rat. Ovaj rat između bande Yamaguchi Gumi i bande Ichiwa Kai trajao je 4 godine i odnio 38 života. Po okončanju Yamaichi rata, Yamaguchi Gumi ostao je jak kao i uvijek, dok se snaga Ichiwa Kaia smanjila na nešto što je jedva nalikovalo maloj bandi do 1989. godine. Te iste godine Yamaguchi Gumi izabrao je svog 5. šefa, Yoshinorija Watanabea. S nasilnim ratom bandi iza sebe i novim vođom na vrhu, njihov broj članova je ulaskom u 90. narastao na nevjerovatnih 20.000. Desetljećima je postojala neka vrsta nepisanog sporazuma između Jakuza, japanske vlade i policije, kojim je u osnovi Jakuzama bilo dopušteno da vode svoje poslove i male međusobne ratove sve dok javnost nije bila uključena. Međutim, nasilna dešavanja tokom 1980. a pogotovo Yamaichi rat su to promijenili i japanska javnost je bila uključena više nego ikada. Zbog svega toga, 1991. godine, kada su Jakuze imale 63.800 članova i 27.200 kvazi članova, Japan je konačno odlučio riješiti problem Jakuza takozvanim zakonom o protumjerama kriminalu. S ovim novim zakonom Jakuza bande sada su mogle biti službeno označene kao Boryokudan ili nasilne grupe ako su ispunjeni određeni kriteriji. Boryokudani su podvrgnuti određenim zakonskim mjerama i kaznama koje su uglavnom usmjerene na ilegalne aktivnosti poput naplate naknada za zaštitu kao i iznude, dva vrlo važna izvora prihoda za Jakuza grupe. Po prvi put u japanskoj historiji Jakuze koje postoje stoljećima su službeno priznate kao nešto izravno negativno i problematično za društvo. Ipak, financije Jakuza još uvijek nisu mogle biti izravno ciljane, a njihova imovina je i dalje bila prilično nedodirljiva. U stvarnosti, uticaj novih zakona nije bio toliko značajan kao što se možda činilo na površini. Bande su osnovale paravanske firme koje su zatim jednostavno zaposlile pogođene članove, što je zapravo učinilo njihove aktivnosti još težim za praćenje nego prije. 1994. ukupan broj članova Jakuza postavljen je na oko 80.000, a procijenjeno je da je oko polovica tih članova bilo zaposleno u tim paravanskim kompanijama i zapravo su počinili više zločina od onih koji su službeno bili dio bandi. Što se tiče mnogih bandi za koje se izvještavalo da su se raspustile, gotovo sve su bile male, beznačajne kriminalne porodice s malo ili nimalo uticaja, što je također dodatno ojačalo veće kriminalne grupe, a 3 najveće su Yamaguchi Gumi, Inagawa Kai i Sumiyoshi Kai. Prije nego što su novi zakoni stupili na snagu, pripadnici ove 3 grupe su činili otprilike 45% ukupnog članstva u bandama, a sada je taj broj skočio na nevjerovatnih 65%. Ipak, s godinama su zakoni urodili plodom, a životni standardi mladi koji se ne odlučuju tako lako pridružiti ovim kriminalnim organizacijama su doveli do znatnog smanjenja ukupnog broja članova bandi. Broj Jakuza u svim bandama trenutno iznosi oko 24.000, od kojih 8.000 pripada Yamaguchi Gumiju. 2005. godine Watanabe, koji je 16 godina bio šef Yamaguchi Gumija, odlučio se povući i predati baklju Tsukasi Shinobu, koji je postao 6. i najnoviji šef Yamaguchi Gumija. 2015. godine grupa viših i starih članova unutar Yamaguchi Gumija imala je ozbiljan spor sa svojim šefom Shinobuom, dovodeći u pitanje njegovo vodstvo i cjelokupnu organizacijsku strukturu bande. Posljedično uzeli su oko 1000 članova Yamaguchi Gumija i osnovali novi klan pod imenom Kobe Yamaguchi Gumi. U 2010. i 2020. glavni izvor finansiranja Jakuza bila je prevara zvana Tokushu Sagi ili posebna prevara, koja je uglavnom usmjerena na varanje starijih osoba. Jakuze i njene pridružene bande kontrolišu trgovinu drogom u Japanu, a posebno metamfetaminom. Dok mnogi Jakuza sindikati, a posebno Yamaguchi Gumi, službeno zabranjuju svojim članovima da se bave trgovinom drogom, neki drugi Jakuza sindikati poput Dojin Kaia snažno su uključeni u to. Poznato je da se neke Jakuza grupe intenzivno bave i trgovinom ljudima. Jakuze su se često upuštale u jedinstveni oblik japanske iznude poznate kao sokaija,
ili oblik zaštitnog reketa. Yakuze su također imale veze sa japanskim tržištem nekretnina i bankarskim sektorom, dok uključenost Yakuza u politiku funkcioniše slično kao i djelovanje lobističkih grupa. Mnoge Yakuze počinju u srednjoj školi kao obični ulični razbojnici ili članovi Bosozoku bandi. Mnogi su nižeg socioekonomskog statusa koji nemaju roditelje ili su ih isti napustili ili izbacili iz domova. Brojni članovi Yakuza dolaze iz Burakumina oko 60% i etničkog korejskog porijekla oko 30%, a samo 10% je iz japanskih i kineskih etničkih grupa koje nisu Burakumin. Burakumin je grupa koju japansko društvo društveno diskriminiše, a to su potomci odbačenih zajednica koje su nastale u predmodernom, a posebno feudalnom dobu, i to su uglavnom oni ljudi sa zanimanjima koja su povezana sa smrću ili ritualnom nečistoćom, kao što su mesari, pogrebnici ili kožari. Burakumini čine oko 70% članova Yamaguchi i Gumija. Iako etnički Korejci čine samo 0,5% japanske populacije, oni su istaknuti dio Yakuza, jer trpe diskriminaciju u japanskom društvu zajedno sa Burakuminima. Početkom 1990-ih 18 od 90 vodećih šefova Inagawa Kaija bili su etnički Korejci. Danas su pored Japana Yakuze aktivne širom svijeta, a posebno u SAD-u, a naročito na Havajima, Kini i jugoistočnoj Aziji, a naročito na Filipinima i Tajlandu. Yakuze stare jer se mladi ljudi ne pridružuju lako, a njihova prosječna dob na kraju 2022. bila je 54,2 godine. Danas u Japanu ne postoji stroga zabrana članstva u Yakuzama, iako je japanska vlada donijela mnoge zakone s ciljem ometanja njihovih prihoda i povećanja odgovornosti za kriminalne aktivnosti. Zbog njihove tajnovite prirode, teško je procijeniti koliki utjecaj Yakuze zapravo još uvijek imaju. S obzirom na nagli pad broja članova posljednjih godina, možemo se zapitati kakva je zapravo budućnost organizovanog kriminala u Japanu. Bande u zemljama poput Rusije i Italije uspjele su zadržati većinu svoje moći tako što su se na neki način ponovo izmislile, ali čini se da su Yakuze sa historijom koja datira više od 400 godina unazad i koje su tako duboko ukorijenjene u historiji i tradiciji Japana, pomalo nesklone toj promjeni. Da li će Yakuze još više propasti ili će ustati iz pepela kao što su to već učinili prije više od 70 godina, samo će vrijeme pokazati. Ukoliko vam se svidio ovaj video, molimo vas da ostavite like i komentar i da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se u narednoj epizodi i lijep pozdrav svima!